Dumangon kan aldawan. Lakay. Kaya. Kwartam met. Takno, sang ka mga kaslapimpiman dita. Kwartam. Paggatang mo ti arak. Tapos ayabam dagi di mabarkadam taginong tayo nabigat. Kaya sa dati bakit? Wen. Kwartak na itaw? Wen, kwartam. Paginom na eh? Wen. Mati ka agungay? Madi. Ay, maya mutin na ina. Ina, siguro ka tatawagin na parang, hello, paray. Umay ka ito balay no bigat, pagiinom tayo. Uy, paray, hindi ka nagkwarta ni bakit. Ay, naapaw. Uy, bumangon ka, taaldawan. Bimtak ti saratwangan, nakaturog ka pa lang. Agur-uray di lalaba amid dyan. Ay, bakal. Rumarak lang ha. Warak lang Apay pa naman Kasta man timbagam tigwakot, kanayon lang kasta tapos apan ka mo makin-inom. Ay, apo lakay. Tal na mamutangiwat mo, ti kaaarak mo. Ay, naapo, kaslaawang pinutot. Ops! Gusto ba kayo? Agtal na kamutin nakitam day tayo. Ay. Anakon nga Ryan dama ta mapang kami aginom o mo na kan nga maturong madi ka agong ungteng bagay mamamin day tabakit basta agtal na ka lang. Sige, garot dala kayo. Urehang ka nga agaw-awi dun. Nagdada. Oh no! Right. Nasaya at adakan bartag. Magawid ka pa lang, di ka pa lang yan jay. Lakay. Kasi nagwapo ka. Aray! Bakit? Tulong! Bakit? Matigil bakit? Ay, nakapo! Matigil bakit? Ay, nakapo! Bakit? Ay, mati talaga bakit? Ay, nakapo! Ay, matigil bakit na eh! Ha? Yan ka naklang. Ayun! Lakay, sigurado ka ngawan ti babaeng? Ay na, siguraduam ngawan ti babaeng. Tanong maamak lang nga dati babaeng. Ay na, putdag, data nakabasbasit nga dun mo. Sakot ta, dun ti nakapimpino nga kasla data sibuyas. Sakon to ikurkur dyan ti manok.